Dobar dan i dobrodošli u RSS televiziju. Želimo vas upoznati sa mojom osobnom dugogodišnjom trenericom. Dobro jutro i dobrodošli na RSS televiziju. Veoma je rado. Dobar dan i dobrodošli na RSS TV. Nalazimo se danas na NK Orijentovom igralištu, a s nama je predsjednik kluba Saša Matijaš. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, da. Evo, NK Orijent zaslužuje jako puno pohvala po mojem mišljenju. Već i malo unatrag, ajmo reći, ste uspjeli iz 4. lige se punim svojim trudom i znanjem i svime progurati i pokazati da zaslužujete biti u 2. a sada ste imali priliku pokušaja kvalifikacije za 1. ligu. Pa, da, mislim da smo čak i zaslužili ovu 1. Ja se definitivno slažem. Po prikazanom na terenu ove 2 utakmice, evo prava je šteta što je niz, odnosno splet okolnosti bio takav koji nam nije išao u korist, ali nije nam išao u korist ni od početka ove situacije sa covidom, znači 5 mjeseci bez utakmica takmičarskih, nismo mogli pripreme odraditi jer su prvoligaši ipak igrali, mi smo trebali te dobre i jake utakmice i ishodovanje licence i sve to skupa, bilo je sve jako naporno. Međutim, tko zna zašto je to dobro i... Pa, nijedno iskustvo nije loše iskustvo. Svakako je ovo bilo jedno jako dobro i pozitivno iskustvo, a onako kao kaže Bog, nikad sve ne da ili sve uzima, nego uvijek nešto da, nešto oduzme. Tako da ko zna kakvih planova ima sa nama. Kada nam je sad ovo ovdje malo toga oduzelo, vjerojatno ima mala nešto... zaskočica, sigurno će nešto bolje iz toga puno pozitivnog, ima puno toga dobroga u planu sa nama. Ima, sigurno. A čujte, sve ovo što smo napravili od 4. lige do praga 1. ja kažem, nismo mi to napravili zato što je to bilo lagano, nego zato što je bilo teško. Definitivno nije bilo lagano, to je put i tu treba trud i disciplina. To je veliki put i veliki napor, velika odricanja. Uzeli smo se u koštac s time, išli smo to odraditi. Imamo mi još puno toga za odrađivanje. Nećemo stati na ovo, mi ćemo dalje. Naravno da ćemo se na putu susretati i sa raznim problemima. Naravno i preprekama. Jer sada više nismo neki 4-ligaš, nego smo sada stabilan 2-ligaš koji pretendira stalno 1. ligi. Sigurno da ćemo sada biti lovina i da će nam u 2. ligi biti ove sezone postali ste im prijetnja. Da, puno teže nego što je to bilo ove godine. Međutim, i to je jedan isto izazov, jer ako smo u tim okolnostima onda jako dobri, znači da apsolutno zaslužujemo tu 1. ligu. Međutim, ako se ona ne dogodi, isto ništa se neće dogoditi, na Krimeji će se i dalje igrati nogomet. Nema veze, to samo može biti dodatna motivacija i volja za još napredak i pokazati koliko se može. Jednako će se nogomet igrati na Krimeji kao i posljednjih 100 godina, tako da samo ćemo nastaviti tamo gdje smo stali do sada. Dečki su mladi, je li tako? Jako mladi. Jako mladi i mislim svakako im želimo sve pohvale dati, ali oni sam sigurna se nisu demotivirali nakon ovoga, nego što više vjerovatno sad još više grizu. Ne, nikako se nisu demotivirali, nismo ni dozvolili. Prvo nismo stavljali nikakav pritisak na njih, a drugo niti na njih, niti na trenera, niti na stručni stožer. Bili smo svjesni toga da su to mladi dečki od kojih su, ne znam, 8 iz prve postave prošle godine igrali 3. ligu, 2 su igrali prošle godine 4. ligu, preprošle godine 4. ligu, prema tome to su sve veliki uspjesi i ono što se desilo prvu utakmicu na Kantridi upravo i je taj danak neiskustvo, sve su to bile pogreške. Razvijaju se. Dečki od 19. do 21. godine. To su stvarno mladi dečki. Međutim, to je tako, taj put oni moraju proći, to iskustvo oni moraju... Naravno, sljedeći puta će bolje, a možda će se sljedeći put neka druga greška dogoditi, ali dobro, tako učimo. Desi se i najiskusnijim igračima, naravno ovim mlađim igračima se desi pokoja greškica više. Ali to je cijena toga, mislim, mladi igrač to mora proći jer u protivnom nikad neće postati dobar i iskusan, znači trebamo ga istrpiti, ne smijemo biti ljuti na njih.
ja sam izuzetno ponosan i na trenera i stručni stožer i na sve igrače. To je jako Ono što lijepo su, čuti, evo zbilja je jako lijepo čuti da je predsjednik kluba tako ponosan i da tako lijepo govori o svojim bilo igračima i trenerima. Meni je i u prvu utakmicu, bez obzira na rezultat, bio sam jako ponosan na njih zato što sam vidio koliko su oni ginuli sa 10 igrača i kad sam pogledao statistiku da smo mi sa 10 igrača imali 65% posjed lopte, to iziskira toliki napor kod igrača, znači onaj ko nije bio sportaš, taj ne zna šta znači igrati bez jednog igrača na terenu. Imamo puno slučajeva gdje dolazi do raspada i tako. Ja sam igračima rekao pa Osijek je protiv Rijeke vodio 2:0 do kartona, kad je dobio crveni karton dobio je 3 gola u 20 minuta. Prema Sve tome, se može promijeniti. Mi smo ih 3 dobili u 96-7 minuta, tako da ali išli smo bez obzira na negativan rezultat kući, išli smo u goste i bili smo sigurni da ćemo tu utakmicu pobijediti. Kao što i jeste. Kao što i jesmo i nismo znali da će to biti baš tolika dominacija. Međutim, vjerovali smo da ćemo tu utakmicu pobijediti i vjerovali smo da smo bolji i najteže je bilo igračima poslije prve utakmice. Pa naravno, toliki trudi. Oni kad su ušli u svlačionicu tek su onda vidjeli koliko su Blizu, daleko, a toliko su blizu. Blizu, da, i to je onda. Ali nema veze, to im je sada nova motivacija. Sada znaju da je moguće, da je ipak blizu dovoljno. To je u stvari bio i to je bila i svrha i cilj, bila je svrha kvalifikacija. Mislim, nismo mi kvalifikaciju izgubili da smo možda neke bodove osvojili koje smo prosuli u prvenstvu, onda bi direktno ušli u prvu ligu, međutim onda ko zna šta bi onda bilo, onda možda ne bi znali da li smo dovoljno dobri pa možda ne bi ni pokušali, natjecanja, pa ko zna kako bi bilo. Ovako sada znamo šta nam je raditi, koliko toga fali, šta trebamo promijeniti i onda ćemo to polako mijenjati. Ništa nije nam se ne žuri. Pa naravno, mislim koliki brzi napredak radite u koliko malo vremena. Ne kažem da vam se žuri, ali jako žurno napredujete. Svrha Orijenta je uvijek bila ista. Mi smo htjeli zadržati tu povijest, stogodišnju povijest Orijenta i Orijent je uvijek bio klub koji je gajio tu tradiciju domaćih igrača, razvoja mladih igrača i tako dalje. I to smo htjeli sada napraviti, bio je veliki hendikep za Rijeku, za grad Rijeku, da do prošle godine nije imala drugoligaša. To je bio veliki hendikep za razvoj mladih igrača pa i trenera. Međutim, eto, druge godine su dobili i već se vidi koji je to napredak. Evo, sad je i Opatija također ušla u drugu ligu, a to je sve zaslugama Orijenta. Sada su počeli i ovi neki drugi okolni klubovi znači, kako se jedan razvija, svi se razvijaju. Znači, eto, nas je potegla Rijeka, mi smo potegli Opatiju, ovi ostali će... Pružanje i davanje natrag za sve ono što se uspije. A to je poanta, da. To je jedino naša ispravno. Domaća djeca imaju dobre klubove, kvalitetne klubove da se mogu razvijati i kao osobe, kao sportaši, izuzetno je važno da budu sportaši, bez obzira kojim se sportom bavili. To će im puno značiti i za njihovo zdravlje i za njihov napredak, a bogami za njihove kasnije nesportske pothvate, da. Tako da. Evo, ja sam sigurna da možemo pozvati bilo koje dečkiće i dječake koji žele doći kod vas i učlaniti se i početi trenirati. Je li to... Da, naravno, škola nogometa, imamo izvrsnu školu nogometa koju smo također podigli na jednu visoku razinu gdje su sve visoko licencirani treneri. To su naravno i zahtjevi kako idete u rang više, tako i propozicije nalažu da morate imati visoko licencirane trenere, tako da smo mi već sa drugom ligom i ovim kvalifikacijama za prvu da bi uopće dobili licencu moramo u svim kategorijama imati UEFA licence. I tako da imamo jedan izvrstan rad, a i ove kvalifikacije također sve to pokazuju da ima prostora za te mlade dečke. Juniori su nam također prošle godine ušli u prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Svaka čast. Tako da i njih treba pohvaliti. I eto sad radimo na tome
da uspijemo i da pioniri i kadeti. Naravno, to je sve put. Treba U izradi osvojiti još prvo i- županijske lige, pa onda ići u kvalifikacije. Naravno, na i završno prijeći sve takmičenje. te levele, ali trudom i radom do toga. Dobro, ništa se to ne može Preko noći. proći preko noći. Jasno. Ja uvijek kažem da se na svaku stepenicu treba stati i svako se treba veseliti. To je I, definitivno istina. Osjetiti taj uspjeh koji je netko ostvario, doživjeti ga. Pa normalno, mislim ja uvijek uspoređujem to zato što sam odrasao u zgradi sa 12 katova i u moje vrijeme bilo je vrlo često redukcija struje pa smo morali ići pješke gore dole i kako smo bili onako mladi, naravno da smo tih 12 katova morali pretrčati, preletiti, odbijati se od zidova. Bilo je 9 plus 9 stepenica, između je bio jedan mali prostor i onda bi u roku od minute se sa 12. kata bi uspio stići dole, uvijek se štopalo vrijeme. Zašto? Zato što bi se odbio od zida i preskočio svih 9 stepenica i onda bi na sredinu pao pa bi još išao jedan put dalje. E sad, u tim preskocima bilo je nekada i lomljena nogu i ruku i tako dalje. Jer da sam išao svaku stepenicu gore i svaku dole, onda mi se nikad ništa ne bi dogodilo, a ovako je bilo često i pauza. Naučimo svašta nakon što jednom padnemo. Tako je, da. Pa, kažu Amerikanci da nijedna raketa nije otišla u svemir dok nije 3 puta pala. Istina. Tako i svi mi. Barem 3, tako da i mi trebamo isto neki put past. Mada ja ovo ovdje ne smatram neuspjehom, jer neuspjeh je samo jedna stepenica na putu ka uspjehu. Ja ovo ne smatram sa tom jednom stepenicom, ja ovo smatram Ovo je samo korak ka uspjehu. odskočnom daskom. Tako je. I Tako mislim je. da će to sada ići i dalje svojim putem kao što je išlo do sada. Nastavit ćemo navijati i bodriti naše nogometaše NK Orijenta i hvala vam što ste nas gledali. Hvala vama gospodine Saša. Hvala vama. I vidimo se nekom drugom prilikom.